ndedi bene pe modi mwa lombi modi mwa ut mwese na bato batise mina jatimba mbusa son olanga article 70 nyambinda nyakwalena. Les listes électorales sont établies au niveau de chaque commune. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote. Alinéa 2. Les listes électorales sont établies par ordre alphabétique. Alinéa 3. Mondenyi mwenya jita na puno na yikie mbua nyese. Il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription. Donc, nange teloma noti sedi na babu apinyo récépissé. Dedu nange so jangame. Mbenda nyakwana tei nje récépissé ebe no kebolo. Na d'ici ben bangisan ponda vote pointe mutote akuma jonge na mambo matombe busane mongele mao tonji do samo. Alinéa 4 nyakwana. Le récépissé sur-dessus, c'est exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur. Donc, le nombre bio le no kusa récépissé. Oumati selamina. Le jamambo amanyu na monge nani récépissé edongame. Bunyaba posoko le mende bolane récépissé pour la carte d'électeur. Nyani kande la langue anopeso bignon. Article 84. Tout électeur inscrit reçoit une carte électorale biométrique sur laquelle figurent ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, photo, empreinte digitale, profession, domicile ou résidence. Les cartes électorales sont permanentes. Abonginya, de pimbete. Wangame de wati sedi na penya yana ebe duplicata. Ito beno mabuso sonso. Oni bina nyemenya dita. Nika so di papa lamposoko. Nino dina motabende mo obindia. Motapimbise sote mo. Nyana binda nyekwana omande omposoko. Upoite o umamposoko. Waliende papa longola. Edi poite la langa pena wawuma. Ndenje no kwa la busanga. Carte d'électeur. Yena pimbe. Yende kadante yongo pimbe te. Watimbande pongonya penya. Bae mapogea wa duplicata. Eti ka toma plop bae mapongo pe ma duplicata. Acte de naissance momene bae mapongo pe ma duplicata mao. Carte d'électeur yongo pimbe te. Watimbande ti sedi na penya. Batata pogea wa carte d'électeur nya penya. Batoba ele kampe basanga membanga tidi se dina la batoba pimbise carte d'électeur penya na langue ya la bana anike mabato la bo ande voter kem mbeda nya kwa sona. Article 85. La distribution des cartes d'électeurs est faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article 53 de la présente loi. Alinéa 3. Na yikie bato mojita na bunyaba posoko di bene mpungu toso moto te aidi madimane oloma moto o ala nonge amo carte d'électeur mbenda nya kwandena. Elles, les cartes d'électeurs, ne peuvent être délivrées aux intéressés qu'au vu de la carte d'identité de chaque titulaire ou du récépissé visé à la linéa 70 ci-dessus. Ikawa alo noti sedina babo no wa récépissé. Otata timba o bureau ba eleka na récépissé nyongo o nongo carte de lecteur nyongo. Do wanga me peso dambane carte d'identité. Wale
nababe bakina nikat weno nongo nyende na tei nyongo nyanika labole di jumele na langue alabato article 103 nya langue na à son entrée dans le bureau de vote l'électeur doit Fancy Ebolande doit Nikaide Odani. L'électeur doit présenter sa carte électorale. Bah, quoi du récépissé? Bah, quoi, on portait au bureau de vote. Wangamen les cartes d'électeur nyongo. Bah, quoi, na on les des récépissé nyongo. Yana récépissé. Bah, quoi, on est là. Et si m'a remplacé carte d'électeur. Donc, di pongombo mate. Bane boba dangba récipicé, bane boba ibwane to carte d'électeur, nanika, motote aplana, mambo mabolande bupsane mongema, nanje aldo samo. Na kele to suba, nyambo miwe obe élection. E kume kwa la bena, ba mangera po voter, ba itatoba bene carte d'électeur, batande nane, mpungu mwese, bisobe se di nonge, ndutu, na di mate voter. Di voter kanete mbeda ekwano. Bato bebolo au bureau de vote. Babo se posoko kanete mbeda ekwadino na osulabu na bese. Nje abu se kabako. Bato wese babe d'accord. Mbeda nyakwa sona à son entrée dans le bureau de vote. L'électeur doit présenter sa carte électorale. Il doit en outre prouver son identité par la présentation de la carte nationale d'identité. Bien, beba. Wangamen dangwa carte d'électeur nyongo. O dangwa pe identité yongo. Ba kwa na o dangwa passeport. Basi kwa na o dangwa permis de conduire. Mbenda ni mondene no langa au code électoral. Mbende kwa ndena. Il doit en outre prouver son identité par la présentation de la carte nationale d'identité. Yani kajume la sula wenge bubsane nje emale mombe posoko kanadi bote nonika o ebola su ya mondi mtombi la bole ebolo wenge nadin jumelele no wa jumena moto tenu tidise dina ale peso tata omboa eleka mbaye mende pombo ago yende ka carte nationale d'identité commissariat e ma pomboango tona bato ba kolongo nona ba wana eleka o manjagi o mandongame o mieba o belonge wone na wone mpungu mweze ya bisonde labo se mpungu nje yetenge yende na moto ta atemende ala o bureau ba eleka o tisedina nde kana so bato batimino kumana ba le na be batondi be ba pogo politique jita bade bo bisonde di wona bato babe inscrit nous ne mo ate mona mo apongo 11 millions d'inscriptions na tata di 2 millions saba te mese manga menjebe la bo sorti semina bane o bado bane wone na wone lo senge na ba ye ba bio carte de lecteur ou maloti so nomina o mado motote ale au bureau ba eleka ba commune wo ma ajano bisoba douala premier le debo na kwama ori dobelwa tombite ubabele no na rue de la casse tombite mboa pa pe bongo Anatole wa mboa ba Henriette kwe ubupete immeuble batula nyewa en face tende bureau ba eleka ba douala premier beno oboda bedi baba je bona bedi ba wase wu ma bureau ba eleka beno baba je o douala 2 bawasi ongange na nika nyana yene bolasu emombo ya ndembo asu nyasa watobo o douala 2 diben mboa sawanye ongange nyana lobina bo apiso babi e passé woye de douala 2 yene participer e doit douala premier bamba douala bangange bawasi o douala 2 wuma bureau eleka beno na moto te ale nongo carte de lecteur nyao dimaso bosona eto aitande jumel bona tete bona iye unje tombi o dibangolo bono di bosano
woka penya bibo sene woka penya teta bela taso umwelena wanu tidisedina bene katango nya posoki ke wati sedina dobe ne pe kat nya aliena windimuna Cameroon na mondo meno wala o posoko ke wenge so ja solo so o di bangoli bolola tobo lina di bosano wenge lina di mobende njeba blendo na commune la seso unongo sona swalewe na di bonsa so di bongo bolo kanyanyina nitengen bambe yom se bi ba yom ba ba so so na jingle na gali boso tete abe bon balonge so di bonsa ndina bilongi sambina décentralisation di benno langa no bolani binde etika ni kende region o bele pe commune ni kende mkidi wenge so ja kwali ande mkidi ndi di menede bolane babu wa bongo na ba besi ba we sontani ba mene kolongone mamina o keponde po commune la buta sonina commune ni ndinji wapete la langa ndimbinda unyana eyabe ebebiana yende pala labisona wa mbinda nyakwa sonde na article 147 nya code général des collectivités territoriales décentralisées nyena ni nongo bende o mbusa grand dialogue onda sangwe kombo di fonctionnaire grand dialogue di wunote monde code général des collectivités territoriales décentralisées et bino be voté au Assemblée nationale mbendani monde nyado c'est neni mambo madangba no au commune mo pe nya pa sondena la commune mondo bele no na mkidi est la collectivité territoriale de base et quoi de décentralisation ya boté ande aux communes. Elle a une mission générale de développement local. JSE Emumboye progrès. Jala Soulabab, Sengala Longebab, Madon Masu, Besukudu, Madokita, bien c'est Baboutiandi aux communes. Développement local. Il y en a au bien développement local, au bien développement régional, au bien développement national. Développement local. Nyasu, Kabisoba, Douala premier. Ni Mumba, ni Mumbuye, Bona, Canton Bel, Canton Aqua, Canton Daido, Bamba Bonabedi, ni Mumbuye Bele, Bamba Douala 5, ni Mumbuye Canton Bassavouri, Canton Aqua, Bamba Canton Japoma, na Canton Bassa, Douala 3, Naba, Mimi Masu, Bonaloka, Bonadiwoto, Nanika, bébé, JS Emomboye, be diedi, ba bébé polo, monde, ye, janda la commune, ebolao, ye sondena, yombe, batuba, jewa, di bokimen, yani kande, et kwada commune ya dola premier et si moba et kwada commune ya betwa et si moba et kwada commune nyanga undere nanane et kwada commune ngala plan loka docteur lasu dike moba de dola premier ni kade kwa na je mombia commune yende kwade mombia batute o mabwa mabu développement local ala so boso mbenda nyakwa sona Sangwe Kombonde a Pongé commune. La commune est créée par décret du président de la République, lequel en fixe la dénomination. Le candidat d'Inawa, c'est la commune de Douala Premier. Sangwe Kombonde à Beaumont. Le ressort territorial est le chef-lieu. Dans la commune, il y a Douala 5. Chef-lieu, il y a Onyende Koto. Ni nya Douala premier chef lieu nya ojedewe oborajo otina wala c'est hôtel de ville Odaido yani kado be là hôtel de ville était wawu betem nowa nya Douala premier
nyabona be di pe etina ya la tebe mabada to so odiko ngomba to wone na wone nyabona be di nyede boda sama ya na take the chef lieu nya commune nya Douala 4 na neka donc commune i ben chef lieu Sangwe Kombonde a dom sebebe mabese Mbenda ya bata sona le président de la République peut par décret en tant que de besoin modifier la dénomination, la délimitation géographique et le chef-lieu de la commune. Keyembla. Kwang Douala Sengbaita. Douala Toua Debata. Djeye Some no Bote Ambanya. Bona Musadi. Koto. Babese Nate Beka na Japoma. Babese Ata des communes pour Douala Toua. Et Ntambene chef-lieu Nyao. O Uma. Commune ya Douala Toua nye no wone obasa na Sangwe Kombo adom sena amabamo yana njele no wa langa wa ya plande kwa na mbenda ebo Sangwe Kombo nginya na wonja nya jaba commune ina adom sena kane adom sena osoni ponda na Douala Toua ekolojita de akemo opongo Douala 5 nika jawa sonde psota tan oba sena ibote senganinka nika wana psoba sena Sangwe Kombo a tese sotena nim commune nyende ya ban Douala 1 Douala 2 nanika o tata so wengi sanle o ben so commune urbain na commune d'arrondissement ngeso ya bwena ni kebulane di ben so nya ya commune iba ben jiba bele no na commune de Dibombari, commune de Mbanga, commune de Lum, Penja, Manjo. Namo Sangwe Kombo enena nyundi mo mikolo jita mbembato jita na mambo madangwete mbwa ye bwa mba mo ka idea ben na babe momongo maba bapongete commune iba commune nya idea premier na commune nya idea 2 bapongi minyundi so mi kolonika amaba no awe commune njita abele somo na communauté urbaine nyende wuma obe no commune jita yende mundimo babino kane na nonge nobyo ikwada idea kane na nongono ya kosamba sobese bina ende mundimo de ka mundim kolo no mbene bato jita Sangwe Kombo abimo yi commune so ye na ye otete na communauté urbaine monde ba bele no na commune d'arrondissement ibende ni membeda que commune nyambanga to nya Lum de buka baben eboke di epepe ba bele no na communauté urbaine e ma ne ba bese nyana ya plapena yi commune so yetete na mundimo ikwale bene synergie ibene collaboration motote edi madimane nyana mundimo mu opote konsamba wadu atete o ti wete mwena moto o mabia na wa yende premier wa yende 2 wa yende 3 yana konsamba baben konsamba premier konsamba 2 konsamba 3 ndedi posombo asu chef lieu région babele no na Douala mundi mdene makamuru babino commune Mutoba Douala premier commune d'arrondissement de Douala premier commune d'arrondissement de Douala 2 commune d'arrondissement de Douala 3 commune d'arrondissement de Douala 4 commune d'arrondissement de Douala 5 commune d'arrondissement de Douala 6 nyena nyezonde manoka mitande kwam osanaga maritime de Sangwe Kombo timse no mona etimbede ovure yi commune Mutoba monde ya pongeso ebokedi endene na kwasa no bi oso na ponda ba bele no na communauté urbaine nika pade kwa na
kana longi da mania mino nde kabuso nde kelo nde ba nde kilo nde lalo ndi kalpendi sango problème na nde nimbe ndanye nde ni pomene nyado msenya mamboma i komunyani kandume nona to communauté ube nyebe boke di bendene ba la te so commune d'arrondissement Njita mo penya dangwa de bubsane ni membenda nyadi ele commune nyalum ni membenda nde na belongisan iboke di ba otete bende mulemlem ni ka commune ibe no beboke di be ba njela bele non afesi organ ou ben conseil municipal ou ben épée exécutif municipal conseil municipal la bo sote kwa la nje commune lo mba gwingisan otete na commune d'arrondissement na communauté urbaine na labia na babende ebole diwo nina ende mo amonya na monde akolo babu ka ba alati ba bese keja ba su tatana commune d'arrondissement so le no kwalia iko na ba be na mkidi nya dia bende nen nya dia bende ka ide commune yese ka de commune nya lu nya dia bele no commune d'arrondissement nya do ala 4 to nya do ala premier pe nya dangwande na teite ni kamene ni ka commune nya lu ebe no conseil municipal ebene exécutif municipal commune d'arrondissement ebe yan consamba premier ebe yan consamba 2 ebe yan consamba 3 ebe yan do ala premier ebe yan do ala 2 ni ka mona mo na te do ala 6 ede ya premier ede ya 2 ba de sera da gbande mlemlema mbadi ba ben ebe oke di ba bele nona conseil municipal yena ebe mbatote conseil iwo ibe nde mwaba mabatu na batanu conseil iwo ibe mwalalo mabatu na batanu conseil iwo ibe mwane mbabatu na batanu conseil yikolo buka yese ibe nde mumto ba mabatu na mo babatu di we kisala wande bubsane batu ba je okome mbenda su nyalangba neni Badom Seno Bebema. Il y a quoi sur l'article 165. Le conseil municipal est composé de conseillers municipaux élus, suivant des modalités fixées par la loi. Article 166. Le nombre de conseillers municipaux est fixé ainsi qu'il suit. Moins de 50 000 habitants, 25 conseillers municipaux. Donc, nous disons, c'est mesdames, ben, mwata malokola bato, mi ben de commune yena, iben, mabama conseillers municipaux na itani. De 50 000 à 100 000 habitants, 31 conseillers municipaux. Donc, on dit, mais c'est mi ben boti a mata malokola bato na moto mo. Natena ebe a lokola bato. Babo, conseil municipal yabu, iben de mala loma bato na moto mo. 31 conseillers municipaux. De 101 000 à 200 000 habitants, 35 conseillers municipaux. Ni kaidena miundi mi ben botia ebe a lokola moto na mo kula no baba tandi mo batia mo conseil municipal nya bata bene bato na la so musoso ni kana wana pone so na wana biana bato ba ma kakabi ma besa ba wala la base wala la wasa bato baninga ba je mulite le mwenya dita weda ya kwanika tonadi mapupeno ni kambusa Nembenda nyakwa ndina dise sobole msongi na de 201 000 à 300 000 habitants 41 conseillers municipaux de 300 000 habitants en montant plus de 300 000 habitants 61 conseillers municipaux donc maintenant commune yena mikidi mena mi ben buka
de gbe ababato be lalo na mo bande be commune ikolo puka yese mo paye so de itanu au Cameroun yese o ben o mundi masuma Douala wat iba Douala 3e 61 conseillers Douala 5e 61 conseillers no bene peso o Yaoundé 4e 61 conseillers no bene peso o Bafoussam 1er 61 conseillers na mo bene pe o Mokolo au nord 61 conseillers i commune itanu de ye commune ikolo buka ibe commune yese ni kabibo bana baba benne bato buka baba ben 61 conseillers de la peso pemna dita la commune pe di be so de 25 conseillers commune ya be yidi yese ba lum ba manjo nanika bende odongo ndene dita la commune ya 25 kwa sona be die di ba commune be ben kaneso kwa musongi mabato benda nyakwande na le recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales sert de base pour la détermination par voie réglementaire du nombre de conseillers municipaux par commune, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus. Le conseil municipal doit refléter les différentes composantes sociologiques de la commune. Donc, nous appelons quoi n'angete mponsoko ma conseiller municipal mwangame no be bangame se songele bato. Komboe ben somoni yana songela bato au Cameroun mbumtanu te nika nyene be so nandu tunyakos. Njeso ya be ebola ne jita yende na bato ba binya misongi mabato je ba bele monona démographe ni kaba pongono recensement ni tombi 2010 yimbako babi à peu près bato ba bata no bato ba wo na ni kabe masonge person bumtanu te ba pongonde misongi malena kana bato ba bata nonde lamboka toka baba onyologbeya ditate di bene 19 000 habitants au 2010 tatan le na di bene ninya misongi nde okwa alama bombale nika etibu pa bembusa na te nyana bato babu pete nika mbusa ke commune woye na ibende 25 ya tomba 31 itomba tokara yi ya 31 iwo ya itomba 41 yi ya 41 iwo ya itomba 60 bika na wana peso basi meduna baba tu iko mimi beso te mwa baba na batano bana babe mwalalo na mo nanika mwenye mwa baba tujita nga batu bina ba diele ebe idinde be mwenya nga musongi mabu de mwenya ke musongi mabu pe mwenya nyana ebolo yete biolo bente commune nya di bombari bon biola ngame njobu ya njese commune yebe no na nyombi de mundi msalo de pote nongo Douala premier umbate jasumwebu anjona te daido unongo dongo Douala be panda waloto songete wawange wabomante unobo mountain bebe na million mabato to so to bebu ababato sa lokola bebu aba lokola bato samba dike buki di bombadi donc et à plana bato ba je ojombwe be kwa ba mundi neni mundi mwanga me no dangba ba be bubsane jitala bato bena be onyamu mundi ikande mbenda mtese mambenda aduteno donc otina ditina di yanga na bane babe 25 nyanje bane babe ndina te 60 nyana jombwe ala egbe alokola bato samba na jombwe ala kwala loma lokola bato diti nyaipo yani kande mbenda inya abinona bato bate jita bato peba mumbo yebe die di ba peba ebe moto mo babe eyeka bon yo bo sote jombwe awa
Omomba peso tata na di kwale ndenje emombe eso conseil municipal nde musongi ma bato ba diele mais commune ba bele nona exécutif ba ben sona ba bolenje yena ndogamen edom se no mboko mdene conseil municipal mboko mdene mdom sete bato bangame owele bebe dom sedi na bebe so mbale bebe iwiye okola kabami kana tebe da be diedi tebe da ha wa wobiso tebe da be diedi nye mope ebe nde bato bubsa neni musongi mwa conseil municipal mweno ba ben verse ba ben de bataba ben de maire na adjoint iba na nika ube bane ba ben malalo mwa conseiller na po ba pe ba bene nyabu nombre d'adjoint mbenda etese bebe mabese o kalata suwana bena ba lamba no neni exécutif ya commune tebeda ebolo o wasana ni kapso la ba so na ndena ni ko no wasana tata so la bo so tana o mdopuma mukidite uben ni mariba ni sabe bati uben exécutif municipal na conseil municipal o tete na bebe mariba ne so pour so comment bato banga me wale diele ni tebe dabidi mo atomba ne neni ise so bole na wa so wa una na sorti 197 na kwande na le maire et ses adjoints constituent l'exécutif communal. Le maire est le chef de l'exécutif communal. Il est assisté d'adjoints dans l'ordre de leur élection. Quand il y a un pour son maire, il y a pour son personne adjoint. Il y a un conseil municipal. Commune disposant de 25 à 31 conseillers municipaux, 2 adjoints au maire. Ni kaba bese ba ben 25 conseillers municipaux. Na te ba ben 31. Ba bese exécutif ya butebe da bunye bolo e ben de maire na adjoint na iba. Commune disposant de 35 à 41 conseillers municipaux, 4 adjoints. Ba bese ba ben bote à 31 conseillers municipaux. Na te 41 conseillers municipaux. Ba ben de 4 adjoints au maire. Donc, au maire, au maire, 4 adjoints. Premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, quatrième adjoint. Exécutif municipal. Commune disposant de 61 conseillers municipaux, 6 adjoints. Kane, Douala, 5e Beno. Douala, 3e Beno. Yaoundé, 4. Bafoussam, 1er. Mokolo. Baba Ben, 6 adjoints au maire. Et sont annés. Voilà. Tata so. Mongo tanopula. Ba poso sonde babo neni. Ba poso sonde babo neni. Donc, il m'omba mbende kwa ande wa wenge na. Na bele la porte. Na ba baso ntaleba. La ande na lende kwa le aje mombe komi. Bisende botia wenge na kwa sabatuna bale umposoko. Ni kana mposoko mwatomba. O komite banda be mwalalo, mwaba na batanu, mwalalo na mo, na te muntu bana mo. Ba sonde be conseiller municipaux. Une place tatana exécutif municipal. Ni kana de bolo na ba diele ngolemo ya tombande neni ala mundi maese mbo anyese e ma tempo soko e bi me wo bi njanya be me nya na be ma poso me wa mba ba ne be se be ma bo wa onda poso ko poite di ma poso me na poso de conseiller municipaux. Yende élu, on dit ba belle non a scrutin de liste. Ni kaendena
parti politique ya plein nonge dongo o posoko parti tenya présenter de liste nyabato bubsa neni conseil ebe no mija tinonge ke yembla conseil municipal nya douala premier ebe nde malalo mane bato na moto mo bon ni conseil parti apply au DLR commune nya douala premier tinonge yembla RDPC pongo de liste nya mane moto na mo SDF ba plate nongo dongo onya yewenji ba présenter de nyabu liste nya mane moto na mo otuno présenter liste nyena nisi londi bato bupsane bato konda yena yanga membe nika commune nya lum ebe nonde nga bato na batanu de keyembla otina opo olum RDPC ba présenter bato na batanu wa SDF o présenter de dobla bato o ba ilonde na batanu kem ya pana yeke wa ngamende présenter liste ni ben be polo bena be prévu pas bon ça non benda était c'est non ni kambende était c'est non na dola premier bende mane moto na mo binyola benende liste ya mane moto na mo nde bane ba be so liste nya RDPC bane ba be liste nya SDF bane ba be liste nya PCR bane ba be liste nya UNDP nanika nde bio e kombo e poso be lecteur de la monde ba be le non da suffrage universel direct ni kadira batu ba busa de mabo amabu o wala poso nde ba poso de liste mbana posi de SDF mbana posi de RDPC et ba bele ni kana scrutin sans vote préférentiel ni kale no mane bato na mo o liste o tinopo o kwa na mbana plan de limbi wa poso de liste dido longo duo obodino obonde mo list obomo ilimbi oba mo mange oba mo bato bese na babe onyane list oyima poso mo babe ni kana sonde ni list nyese bato ba biba ni kana na sete wenge de bato ba no be election ba conseil municipal donc ni komano yetena otondi elimbi ndebe na elimbi e candidat lista elimbi yetena ba belende mona kautat wa posonde kautat otondi te malapa na malapa e o list wa plana malapa abe au conseil municipal wa posonde list wo madina la malapa leno kana enonde o RDPC wa posonde RDPC yetena sole pe nyani li ndebe na sole alingise wa we usatondo sole otiro ba nya etopo dido iwe no ba malapa we ba mo sole ni kapsonde bato inabla tombano babole sote babe na ba gagner ba kusi madoi ndeda so nyakwa ndena diben un système mixte nyina nya late nje ba bele nona scrutin majoritaire na scrutin proportionnel scrutin majoritaire nyende na wande oben madoi buka bane bato oben matan nyole beya na do duo ba belenika 50% plus une voix ba kwana oben majorité absolument bato ba posi ma belecteur dini ke ma ba wana wande oben bi mabese ni poda so de wa bele do so ko da ese wanu ben ba poso ko la lote so o poso in list yena ni ben madoi matan onyole beya di nonge ke yembla na ebeya batonde ba voter no yera ya bene matan na mo anongo de monde est majoritaire absolue anongo de mimi jamese mena mbenda ebo sano yetena lende o commune ya 25
lista onde est gagné majorité absolue monde il 25 de yaje ba ne ben se bati ba ne mapwa map wande ba bele nona vote scrutin majoritaire ni tata so au Cameroun wan sangwe kombo aipudi na mambo matombe ni kana teite apudi na yete na lista RDPC ni lista SDF ebe lista UNDP ebe baba to be se ba la posoko bon RDPC ba inongi mado imese ba ikusi majorité absolue di supposé na di nongi ke yeblana ebe ya électeur de ebe ya votant di supposé na bato ba posi ba poi o posé be ebe ya ba bato ni kabeno ebe ya RDPC ba ikusi mata namo ba kusi nde mane bon nde bane ba bupe SDF ba kusi nde malalo na mtoba tukwala bebe mana ba mwasu wa dwa yana biso gibi de jabaso ba lulende mo nya eponyena bato ba eben mado ijita pe ba wele jingia ba ponginde mona parti nyena ni mende kuse mado ijita mope wetende be otete na conseil na di jala ni kadila be na kabiba na bato be se bapta o msula o wenji tone wa okusino mado ebuka bane onongino sobe polo jita nde bane bebe no sona moto nou ben majorité relative ni kade nou kusi 50% plus une voix et anongo so dongo duola maba la bepolo ba seba mo dongo duola maba bepolo bete mwa bepolo na betani dongo blabite mo mongo maba na teitei ni kanyende domla bepolo na beba ne pasi et verset divisé par 2 abandonné 12 et demi demi place et pas ça moto titi ba we so na wo nongi so domla bepolo na belalo wa se so de nongo domla bepolo na belalo nde bebe bepolo maba na betanu osumote dom na belalo wadiande dom na beba di domla bepolo na beba babo ti aso jaba mo binyo be sebe na lota wenji wanye na nya sele kuse dom na beba domla bepolo na belalo wati ba pete oposo oja odongo wanongo peso dongo duo ote di dongo lena di busa wa la boka bepolo tobetanu ba bati anowa nde bane peba kuma peso kusa sonso bubsane nje moto ta kusino kamadoi musongi mbe so mwenya onyai ba bele mona proportionnel selon la règle du plus fort reste nyaba sona kalambula boso wa nuta nous gagner tonne olbe non majorité absolue wa kusa mija eyeka nya eponyena bane bese to ba latande otenge wa emebe ndutu na ba pese wa yana obente 25 place dibente dionge conseil nya 25 personnes wanye majorité relative wa se nongo 13 ye 12 ba bi no mo baba te pete wa itanu to ba bi meto wa bere dobla lo ko ko ete wa no ge to ba le bese ba plan de jana ne tama yu batida yani kando meno na yendu tujita Cameroun na moto nyena nou gagner be élection ba pese mo otete na manda mete tomba na bane ba late buta po ba pese mo ni kanyabe ye kandu tete ba bo le sorte na di kepe ba bo le sorte voter yin conseil municipal na conseil municipal ya aja ba conseil municipal sonde ba voter otete na bu de ba poser ba ondonga mena bunya boso ba aja no ba bele na session de plein droit nya boso nyena nya jende mardi malonde maba ombusa buse lambako mbako ebusite ka wengelende mardi mapo monde donga men nya boso nya conseil municipal e mano soja onyani donga men so nde
conseil municipal tete na bu ba mene na ba mene o te na te nyabu ba poso no so tebe de bolo njanyanga membe me na adjoint ya bubsane nomba conseil municipal na ye kanete le nombenda ekwadi waso tete ya ndiponda ina wamewe na njirikwa noa batu basontana mposo kumala labi abanjabe conseil municipal ditele pe babo noni moto ababa nona baposi madi maleni maba kela nongoni ngabana bona tete dibina lejo mbapsombo dibina nyonga nyuta pena la pete wala ekwada subusu ndidi sima kwese moenge dimalani mobusu tete sungu yala na unangane bande jo mbapsombo na dikwese din bangule bolo wenge bolansu ya wenge ya po osu mambo maba mamwenya laboso lende na yole na langa mem te poso yende na di pose bato be na ba mende je odute ye nya be kwadi baso la longa de madonwe njanyanga mendi yele commune nyena nyime bajabanga membe na mote de bolo adjoint banjaba bolo malaya conseiller municipal babato batiti be yemeki babato posolabu lende lambola mwenya muna mundite abonsane muna mbo ate ombo wao onkonsamba omelo obare omanjo olum onjombe penja ombanga omombo odibombari obonalea obonabedi bele douala kat na wone douala premier na dika motote apie na posola conseiller municipal bato bena ba male diele mundi maso na mange amasangi na besukudu belonga be na madokita mabene mianga ebola ne kabam bana bayenge besukudu bena besangi seto be mpe winda ba we nonde clostra bato bayenga sukudu kabana ba beboa nyabsola yenga sukudu tade bene winda mene lokonde na woboti amuna wabia na winde sanga membea bebe mabese beso mwenya di yangamo di kumaja mamboa bane bala domse onyolasu nyani kandero meno na mnyundi masu madwala wa ben baba to balodi o conseil municipal ya sunabo nyana bisomo mene bena di ben mnyundi masu di si mateme di ti candidat di mende kwa la ipada candidature nande ya pule di ti candidat ni kaditi no candidat bane ba ponde be candidat obe polo masu di majongba o ekwada su emende bupe njese nika ebe no ka conséquence donc di nonge poso ko male po mwenya na emi kandela ke na bole persona ekwada su na yike no bi obunyate na inso na dio ya di padipane na di bene miendi di bi nje na ya bolane di Kalo TV lo idimbia babo motote nyena nutondi ye ne bolo binyola abano nube nyongi jongbane machine ma pula maduta ma pula de trunka ba pula misinga manya na nyai ordinateur na nika tonjanu kweso na ya dola nutondi o suwele ebolanyu de bamba abso bato ba politique na dipa ba besem kekele eti la bola wende ni parti tonane lende na yene longisan ye biso mwenya nyana maye matumba mabe mbabu be longisan na emende o cité bawa nde biolo mombate be kramba nyubunya telo menete nune TV ya plape biso nyasu TV yende di Kalo dibo sona dibo ena di sonadio ya leboso motote adube diam kuta bamba biso belit bato ba politique be yungba suba bato mototomo yanga momene ngadomla kwa fe kinde lomea di Kalo TV
ni kemende jongwa nena ni television asu eba tebe iwiye eba tebe nginya na timse bio maso majita na lo nongi pete ndutu osenga biso wenge mboa emende pete ja mondi mapo dima obolo obata ba ekwada commune ole eso nje yena dibe no mundi wan yena esangame pebe nde yenge noma batobena baposobe itedi som nya ekwada ngo ya bwam mboa lambola bwam te dibe su keja bisene miona bam lopo ba menede be babi na ba bule ba pepe ngudi nyokumbe ni kana bam lopo ba menede be babi na ba menede bule ba pepe ngudi dibango ne bolo la wenge itandi bene ekwada mukidi ni kende commune o tete na mundima sawa na tete abel akwasa ne mboa abise mboa nje nika nje na abise nopso dialangu amenika pondese tonjan benso ayende na dibati konse ayende na mboasu esimadima sangu kombo aboripso belongi sambese na bisomo mene dilinge mboasu no na hiyo msebie umbusa ponda na ponda te ngona pongo ya ba makwana osilinge tembwango ke ba pepe lupepe ndi amende polingewa mbwango nani ke po esopso la kwese di bango ne bolo la wenge na ba myo ndakina mosi mwaye lumedepete sengamso ke mukosi na ndosi babi na baita o bombidi ba dikalo TV ba mendebe ne punda esina bamna ba bene bi dinge onyanje sa ba dikwale no nyai ni biamu jati mseso bese bombupso jitala masoma na makakana banda yomsebie di mendebe ba bese masoma na mwembi sombo wao dinongi penga bana la boliamboa na diamli mandela kwa no miona msango bena myo masoma mbo anyese